Their tanks are getting closer and closer by the hour. We are doing everything we can. Aircraft are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska army. What will happen if the planes don't come? They will come. They will come. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Brega is a safe area under protection of the United Nations. Kao čovek, kao general, garantujem sigurnost za svakog nevinog. Do you have your family here? 2 sons. Do you think we are safe here? The Serbs are inside the base fully armed. What? Get uniform. Mi smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine, jebem vam majku vam jebem. Sve civili. Preživjeli 3,5 godine rata, preživjet ćemo i ovo. Šta će biti s nama? Ne znam. Ja ako ostane glud umrijeću, ja moram bježati odavde. Vesme, možeš mu povesti moje sinove iz baze? Aida ubiće i Srbi ako i nađu. Ubiće i mene. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Škarci, kada vam treba. Hajde, odmah. Ljudi idu tamo gdje je bezbir. They are killing people outside. Dogovor je bio! I don't know where my family is. Svidio moje. Tarik, svidio moje.